Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Slatki kutak. Danas pripremamo preukusnu pitu od povrća. Za početak isiječemo 2 tikvice. Jednu mrkvu, so, jedna paprika, tri krompira, jedna glavica luka. U povrće dodajemo 3 jaja, vlasac, so, maslinovo ulje, 1 čaša jogurta,
Dodajemo masni sir po želji. 2 kašike palente, 2 kašike brašna, prašak za pecivo, peršun. Pitu pečemo na 180 stepeni 40 minuta. Pita je spremna, a mi se vidimo u sljedećem videu.